Haka dorbar mang tingka jongka KHADC haka sengi ka baar haki kenta jongka jingkeli layak kren chapang kikam ai jingbit ya kikam snaying hapo kijaka balayok bor ka council na ka sarkar jela layak kren ru halor ki jingtmu jongka Digital India Land Record Modernization Program nangta habaya de bat jing aisana je kirang ba snong layak teru halor ka jingmang tingka baladep wanra da UCM ka KHADC uba penyai singsim ke bayade bat kakam kinra license khayi kajing choi kam ka khatsan finance commission kajing penlong ya ka monolith festival nata halo kajing pha tuklar ka all ribhoi karo headman association pat ka all khasi hills achik federation nata kajing yo lat ban pliyo thmai ki bajla hai chamati kajing yo lat kinong bangla ban shalan ye ki mar na dauki bat kiwe kala don ru ka demand for grants bat kiwe ki kam bakongsan ki bayade bat ki bil na lor kiwe pat Board keeping Mahayagyan building permission, namar bakakta hamtam hagile but of fees. ये कहते हैं हमारे नगर में ये in charge सबके दुनिया आगे का बल्कि इनकोट गिरान जो कि नौकरी था शोर बागिन पेंट्रिका में शोर बाग गवर्नमेंट का मतलब है इन पर पेंट्री या गवर्नमेंट बंदोबस्त और फिर अगले ada yang discuss bagi setiap program itu. I badan korban ni akan ingin bagi kita untuk kita DILRMP kepada mereka digital survey nak kepada jaga pun sambil berlangsung. Ya kan ini pun ada yang punya operasi berbara hak mitina license berdiskus bagi kamtan kita nasional di Indonesia di Khan Kapsul baru. Mereka dia mengenai studi jai nang badan gunung karena don bagi suku babla juga apa Andre kumolong dia bicara kami harap sibuk nang kementerian bagai ya gilan terus dan kemudian ada di digital proses itu. Juga boleh festival kalau ban bertinam yang jenis pak di kita lagi jamin bagi lakukan ban ajimut bagi dia begitu giyeng jom hima batak ukuran oleh Islam dalam ban manage bayaki kan wanra kan untuk bakal antara council. Nah kalian juga mencari juga ada bersama Pak Victor Rani ya insufficient ya da coordination committee juga boleh menaikkan ban review yang kita menang ban ini yo ban berkat ini kumno ban maintain jadi yang spom Krishna hagi dulu bakal but pendorong management team dapat file but dapat kamu expert dia masalah mana dia enggak join management atau join pada hama maukan gimana dia expert join ban ronnya ka ban maintainnya ka ban revenue nya kata ini orang insertion berkan lengkap apa kenyang tu ia bicara juga ada bersor nampak ini orang lain kita suara kalian kan nang bar kate ini apa maintain pada nom sisa adi susaron nak berhilang balok adi ini pada long try kate adu mentahi ketika join property jomi pada hima maupun but 60% share dari jomi 40% share dari hima maupun minang apa bahaya ya agreement ini berarti minang cipta dengan juga department I noilang ni boleh sebab period time dapat kalau begini pada sampai di jalan nasional, kami ada dom border juga lain banget. Dan ini isu kalau mibon ini pada negara yang memang bapa mengapa jid rapungi di saluran nasional, bantai situasi nasional juga hal dom siu kasih jumi. Buat negara yang kam negara yang juga iskir baru kita di nampak tempat bala umnu ban ada solution ini. Buat negara yang kam saya tinggal Cipta atau kehimam ini, biasa terutama faklan. Atau kan ini di kota berada di diskusi lagi di isu, nang pakai itu penilaian kan lomba nak berita, bantunya yang ikhtiar boleh diikuti kehimam senang ditam.
Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center